Hihi ngumo ya itura rĩaku nĩ rĩrĩkũ? Icera rĩakwa kaunti-inĩ ya Murang'a rĩgucĩrĩirie maitho makwa nginyagia itura rĩũĩkaine ta Kabiti thutha wa ngumo ya itura rĩrĩ ya makara gũkorwo makĩyendia. Nĩkoretwo ngĩaranĩria na aikari a gũkũ Kabiti ũndũ ũmwe na amwe a endia a makara ma gũkũ mwena wa Kabiti magĩndarĩria ngumo ya itura rĩrĩ na hihi kana ndeto ya makara gũkorwo makĩyendia nĩma kana nĩ maheni. Ni na inga marito makwa Geto Francis Kimemia. Ni na niĩ ndĩ mũikari wa Kabiti. No ũhoro ũcio mũigua wa makara nĩma. Nĩ matheri. Eni. Makara nĩmeyendagia. Nĩmeyendagia macio. Na meyendagia nĩkĩ hihi nĩ mwendia wa makara oka akaiga hau makeyendia meyendagia atĩa makara? Nĩ andũ gũthondeka indo ciao na kũmenyerera nĩ ũndũ wa ũici ũrĩa ũkoragwo gũkũ. Tarĩu niĩ ndenda gũkorwo ngĩgũra makara macio ndamakora haha kĩanda-rĩ ngũthi ngũre atĩa nĩ mbeca ngũtiga kana gũthiaga atĩa? No kũgũra kana na mbeca ũtige. Tige mbia. Watiga mbeca rĩu ngũcokerio atĩa? Rĩu hau cithia mbeca ciĩna cĩnji. Eni cikobunjĩte. Atĩ? Ũkĩbunjanĩtie mbia. Eni. Na nĩkĩ gĩtũmaga basi makara macio makĩyendie mũndũ arakĩiga makara macio meyendia atĩa? Nĩ kwĩmenya. Makara macio nĩ makoragwo na agũri hihi nĩ makoragwo na customer tondũ wega mũno tũranĩrie nawe ũtwĩre atĩrĩ makara macio nĩ makoragwo na customer hihi we nĩ ũrĩ wa magũra? Aca nĩ akũgũra ndakĩmagũra no nĩ njũĩ cibeo nĩ ĩkoretwo ho na kau nĩ kaũndũ gakoretwo ho na nĩ kaũndũ kama na nĩ kaũndũ nyonete tondũ gũkũ nakĩra nĩ mũciĩ. Koguo ũrereirwo gũkũ na nĩ ũĩ makara macio nĩ makĩyendia. Ũyetagwo kaguta nĩ njĩtagwo mbũngĩ na hĩ. Kũringana na amwe a aikari a itura rĩrĩ marandarĩria atĩ makara maya matikoragwo na endia na ona ũtukũ matikoragwo makĩeherio haha no rĩrĩa kwaira makoragwo makĩhumbĩrwo no haha nĩho makoragwo makĩrara na to makara tu ĩndĩ ũngĩhutia kĩndũ kĩa mũndũ gũkũ ndũngĩhutia ĩndĩ hakĩrĩ na thĩna ũrĩa ũcokaga gũkorwo ũgĩgũkora thutha-inĩ. Na niĩ ndĩ mũikari wa Kabiti no ndĩ mũki no niĩ nĩ gũka ndokire gũkũ no ihinda rĩrĩa njikaragĩte gũkũ nĩ nyonete maũndũ maingĩ tondũ nĩ nyonete nginya ngari ĩrehete makara ĩcoketie nĩ atwarĩirwo makara athi kũruga agĩkora nĩ nyoka nĩ ũndũ wĩho ũcio nĩ ũndũ ũkoretwo ho nĩ ũndũ wĩho na yahambio ngari-inĩ matithiaga na mahambio ngari-inĩ matithiaga Jesse ngari ndĩkũraga kana ngari ĩkahĩa makara magakama waigĩrĩra mũgongo ũgũka namo nginya kũrĩ ũthiĩ namo na ũcokie na to makara peke yake ona ũngĩiya kĩndũ kĩa mũndũ gũkũ kana ũigĩre nginya kwa mũndũ ũrĩa ũbunje wĩiye kĩndũ no nginya kĩndũ kĩgũkare na nĩ maũndũ maingĩ tuonete tondũ nĩ andũ aingĩ nginya matenyeretio nĩ njũkĩ gũkũ ikamarehe igacokia nginya indo andũ nĩ meũĩ gũkũ. Haya nĩ ngatho mũno na mwĩroreri nĩ twakĩigua atĩ ũhoro wĩgiĩ ngumo ya makara gũkorwo makĩyendia ũcio nĩ ũhoro wa ma hihi tiga ngumo ĩyo njũru ya makara hihi gũkorwo makĩyendia-rĩ rĩrĩa tũmenye nĩ ngumo ĩrĩkũ ĩkoragwo kuo gũkũ njega ya itũra rĩa Kabiti? Atirisi ũguo maraiga nginya maembe nĩ kwa wĩingĩ ona ta thaa ici twetereire kĩmera ona ũngĩrorera Pindua tuoneire maembe gũkũ maembe nĩkuo nĩ maingĩ na gũkũ nĩkuo kĩhumo ona ũkorwo makora nĩ meyendagia maembe gũkũ nĩ maingĩ cash crop ya gũkũ ĩkoragwo ĩ maembe gũkũ nĩ maembe na thaa ici nĩ mũkĩmbera rĩu nĩ mũtwetereire haraka mũno. Okay, sawa sawa nĩ twakĩigua ngumo ya Kabiti mwĩroreri wa Nyereri ya Murang'a hihi nĩ wakĩigua ngumo ya Kabiti nĩ makara na ngwĩciria nĩ tũgũkorwo tũgĩikũrũka na haha twagĩkorwo tũkĩrwo makara nĩ makoragwo makĩyendia tũkorwo tũkĩmenya hihi nĩ ũhoro wa ma na ongorwo hakĩrĩ na andũ arĩa marakorwo magĩkĩendia makara macio-rĩ tũkorwo tũkĩaranĩria nao tũkĩmenya hihi kana nĩ ma kana nĩ maheni.
Thutha wa kwaraniria na aikari acio a itura riri, tucokete tugaikũrũka nginya haria makara maya makoragwo makienderio na tugacemania na mwanake ũmwe uria uri haha makara-ini maya na aretikira gukorwo akiaraniria na ithuĩ nĩguo gwĩkĩra ndeto ĩno mũkonde kana hihi nĩma makara maya makoragwo makĩyendia kana nĩ hari na endia aria makoragwo makĩendia. Reke twaranirie nake na ũthikĩrĩrie mwena wake wa ndeto ĩno. Mũrĩrĩ wa Nyarari ya Mũrang'a ngũnyite ũgeni o rĩngĩ na rĩu nĩ ndarĩkia gũkorwo ngĩcemania na ũmwe wa arĩa makoragwo magĩkĩendia makara gũkũ ũguo mwena wa Kabiti o haha ũguo next to Kambiti Secondary School, na otorora akiona haha ũguo thutha wakwa maya nĩ mamwe ma makara marĩa akoragwo agĩkĩendia. Ke tũkorwo tũkĩaranĩria nake tũmenye hihi kana amendagia hĩndĩ ciothe kana ona make nĩ meyendagia kana gũthiaga ta. Karibu sana. Kama nĩ njĩtagwo Festus Mutua. Makara maya ũrona nini nyendagia na most of the times si lazima uuze, unaweza kuja barabara ukose kuuza. Ina depending na blessings za God, unaweza kuja kwa barabara ukose kuuza, but sometimes unakuja God na kubless unauza. Like kama sasa unaona bado sijauza. Bado haujauza. Nĩ tuiguaga atiriri makara maya makoragwo haha tondu maita maingĩ matikoragwo na andũ marendia kana hatikoragwo na mũndũ ũrũgamĩte thutha wa mwate nĩ aramendia ũgatuĩka atĩ makara nĩmo meyendagia. Hihi ũcio nĩ ũhoro wa ma? Kulingana na mimi since nianze kuuza hii makaa naweza prove na niongee ukweli hii makaa haijajiuza. Na ile beliefs hiyo inakonga tu beliefs ya hii makaa inajiuzanga na uwezi iba because hiyo belief ukiwa nayo msewezi kuja kuiba hii makaa. Ataogopa kuiba juu anasikianga ukiiba uende kakoma kwa gari ama gari yako ikachomeka. So most of the time si makaa inalala hapo na ikilala hapo hakuna time inafikanga hiyo makaa inajiuza ama inaibiwa. Hiyo inakonga tu beliefs hiyo makaa iwe ibiwi. So hakunanga stories za makaa hizi kosa kuibiwa. Inaweza ibiwa ni kama biashara ile nyingine tu. Okay. Na naona kuna hii side nyingine naona kuna makaa hakuna mtu mwenye naona nyuma yake. Naona the opposite side ya barabara pia naona kuna makaa zingine na sioni mtu anauza. Pengine I believe si wewe peke yako huo unauza hii makaa. Hau turona makara mwena ucio ngiri eneme kuhihi kana ona unigutiga matigite. Wenyewe wameacha makaa hapo in case unaona kuna watu wako hapo hivyo wanajua bei hiyo makaa. So in case gari kisimama hapo wataenda waongee na hiyo gari na waiuzie makaa. Because hawezi kubali wao mtu akose kuuza makaa juu yuko lazima watamsaidia kuuza. Kuna watu wengine nishaisikia wakisema ati kuna mtu ashai kuja akabai makaa, sijui ama ni kubai ama ni kuchukua. Alafu gari kaanza makaa yenyewe ikaanza sijui kuchomeka ikiwa kwa gari. Of which sijui ama ni ukweli ama ni uongo. Sijui ama alikuwa amebai ama alikuwa ameiba. Juu sidhani unaweza uzia mtu makaa alafu ianze kuchomeka yenyewe. So story kama hiyo sijui kunaendanga aje. Okay, tuseme kuna place hapa hivi chini kunaitwa kwa Muthike. Na kwa Muthike mostly Muthike alijulikana na mambo za witchcraft. So kama alijulikana na mambo za witchcraft, huenda maybe hiyo side alikuwa ametengenezea watu hapo hivyo makaa, lakini hii area hakuna mtu ashaiba makaa gari kaende kachomeka. Hata unakujanga hii makaa yote unakujanga sometimes unapata yote imeenda and nothing will happen. So hadi mimi sasa nikaweza iba hii yako hakuna kitu itani happen. Hata ukiiba hii makaa uende nayo, hata uende wapi utaenda upike nayo vizuri sana. Hakunanga mambo ya witchcraft hapa. Hii makaa iko safe sana. Ukiiba makaa chini na happen utakuwa na hiyo belief ya hii makaa yenye nimeiba uende kaende kawaka kwa gari. Lakini hata uibe huwezi kuja wanga naiba. Unapata makaa yote imeenda na nothing will happen. Yeah. Sasa kuna wale watu ambao wana believe yao ya kabisa ati kwamba Kambiti ile sifa inakuanga huku mbaya sana ni makaa ambao huwa inajiuza. No nyende wewe ta mwendia wa makara maya ukorwo ugisafisha rade yo umere hihi ni uhoro wa ama kana by the way unajua mtu yeyote ambaye makaa yake hujiuza? Hakuna, sijui mtu yeyote anani makaa yake anajiuza. Ushaisikia? Lakini I believe pia ushaisikia makaa hapa Kambiti huwa inajiuza. Yeah. Unachukulianga hiyo story aje by the way? Wewe kama muuzaji wa makaa ukisikia ati makaa ya Kambiti huwa inajiuza na wewe ni muuzaji hapa Kambiti na yako wewe mwenyewe unajiuzia, hiyo story wewe unachukulia aje? Okay, kwangu kama muuzaji wa hii makaa mimi naweza penda sana kusafisha rada na niseme hii makaa ijiuzangi. Hiyo ni sifa mbaya tunatengenezewa, na mimi personally kama muuzaji wa makaa naweza peana ukweli ya kwamba niseme hii makaa ni biashara kama zile zingine. So hii makaa hata ukiiba hakuna kitu yote itaibiwa.
ita happen. So I want to testify na niseme hii makaa huwa ijiuzi na haijawahi jiuza. Kama kuna hiyo rada imekuwa ikiendelea makaa inajiuzanga, huo ni uongo. That's just a belief. Yeah. Na hii makaa nyinyi ndio huwa mnajiuzia ama kunaendanga mnachoma mnajichomea? Because nikiangalia sijui ama tunaweza karibia. Sijui juu nikiangalia makaa inaonekana hii ni ile mti ngumu kabisa. Moga sijui camera person kama unaweza zoom uangalie hii makaa vile inakaa na iko dark kabisa. Sijui ama nyinyi wenyewe ndio huwa mnajichomea, mnakuja mnazipakia ama huwa mnabai mahali alafu nyinyi mnakuja kuuza? Sometimes unaweza pata wenye wanachoma hiyo makaa hawapatikani. So sometimes unajiamulia wewe mwenyewe ujichomee, lakini hii kwa hapa yote hii mimi ndo nimejichomea yenyewe hizi yanunua. Unaweza kuuza? Unaweza kuuza. Unajua? Unajua? Sijui ama naweza kuuza alafu kukue na kama ni yako naweza kuuza. Umeniruhusu. Hakuna kitu itanihapenia. Unajua nasikianga hadi ukiguza unaweza sikia sijui naweza kwama niguze lakini enyewe mwirereria togora hakiona nitureketie gukorwo tukicemania na umwe wa aria makoragwo makendia makara na otoria urakiona nie ndahutia na ndinomanirira mwene niwe uyu aratura ndio koretwo ugigicinira na ngumo njuru iria koragwo guku itura ria Kabiti ati makara ni makoragwo makiendia ni agikorwo agitutariria wega gutiri undu koragwo uhana gutiri undu koragwo uhana ta uguo makara nio mecinagira magakorwo makienderia na kogwo aria makoragwo makuite itura ria Kabiti ri itura rioru itura ria orogi itura ria witchcraft and all those mwanake oni akorwo agitwira ucio ti uhoro wa ma ni uhoro wa maheni. Na so umetuambia wewe ndo huu unajichomea miti unatoa wapi juu of late ama huku kuna miti though naona huku kuna miti kusaidia ndani unabai ama miti unafanya hivi miti unazaenda ukate yenye unaona mti yenye imezeka kwa shamba lako unaweza kata moja uchome tuseme mti moja inaweza toka kama gunia kama moja gunia moja ile kubwa inatoa hizi 3. Sasa nikuuliza kama hii gunia moja hii unauza how much? Gunia moja hii ni 500 shillings. 500. Yeah. So each ni 500. Yeah. Na sasa for instance niseme umeniambia kuna time hamtoangi hizi makaa hapa. Unaona uende tu nayo. Uiache hapa unaenda nyumbani unakuja the following day. Na tuseme kuna mtu maybe amekuja akadecide acha nikuje ni bebe hii makaa vile tunasikianga sijui hii makaa juu inakuanga hapa nikikuja umeniambia sometimes hukujangi unakuja sometimes ni kama nahitaji hii makaa yako unasikia wengine wakisema hii ni 500 kama nataka packet 3 ama gunia 3 ati nitakuja niweke 1500 hapa ukikuja utachukua na kama sijui sina niko na pesa imeshikana sijui nikiekelea zitaziweka. Is that true? Huo ni uongo. Hiyo makaa ikiwa hapo kama unahitaji hiyo makaa ni lazima ukuwe na namba yangu ili unipigie uniambie nataka makaa. Kama kutakuwa na mtu hapa nimwambie pe hiyo customer makaa na akupee pesa. Kama hakutakuwa na mtu nakuambia unigoje nitoke nyumbani nikuje nikuzie alafu nirudi nyumbani. Maana yake hii pesa kama sasa hii uchumi wa Ruto ukiacha 1500 na mtu akuja apate hapa hivi si anaenda tu nayo. So haizi chukua makaa na aache pesa hapa. Most of the times ni hivyo unipigie simu, uniambie nataka makaa, tupatane hapo, nikupe makaa alafu nipe pesa. Lakini hii makaa haiibwi. Hakuna mtu anaweza kuuza hii makaa juu. Makaa mimi nataka kukuashua tuache kusema uwe ibwi. Kuibiwa wewe inaibiwa and nothing happens. Kuibiwa inaibiwa. Kabisa mimi mwenyewe nishaibiwa makaa. Na mbona uache makaa hapo ukijua kwamba itaibiwa? Mbona usiende nayo nyumbani ama utafute place nyingine safe penye utaweka ndo isiibiwe? Solution hukuwa hivi, unajua hii makaa ukiacha hapo kuna kitu tunaitanga maombi. So ukiacha makaa hapa lazima utaomba useme Mungu saidia biashara yangu yenye niliacha hapo isije ikaona mtu aliona ambayo inisaidie asije akakuja akaiba. Ndio maana tunaiacha hapa na tunaiachia kwa Mungu ailinde. Mungu ndiye watchman wetu hapa. But pia I believe ile sifa mbaya ya Kabiti pia inasaidia makaa isiibiwe. Juu kama mimi nasikianga Kabiti sijui ukiiba hiyo makaa sijui what will happen to you, sijui ukienda kwa nyumba haitawaka, sijui itaanza kuwaka yenyewe ikiwa kwa gunia. I believe pia juu hiyo sifa makaa inaweza kosa kuibiwa. Juu mimi siwezi kuja nichukue nikijua what will happen to me.
ama ni aje? Si pia hiyo inasaidia? Hiyo pia inasaidia, manake utakuja kuiba hii makaa ukijua ukifika kwa nyumba uende ikakosa kuwaka ama ikachoma gari yako. So hiyo sifa bado mimi naweza penda hiyo sifa bado iendelee. Juu hiyo makaa itawaibiwa ikiwa hivyo. Haitawaibiwa. Sasa nataka usafishe rada, uambie huyu mwenye anakuangalia hapa, wewe kama muuzaji wa makaa, usafishe, umwambie makaa haiziuzi, wewe unauza na alafu uambie unaitwa nani, na mtu akitaka kukureach out kubai makaa atakupata aje? Okay. Naitwa Festus na nataka kusafisha rada, niambie wanaonitazama ya kwamba hii makaa mimi ndiye uuza, na kama unataka kupata hii makaa utanipata through 0707 415 147. Hii makaa mimi ndiye muuzaji na uwezi iba hii makaa. Yeah. Sawa. Asante sana Festus juu ya muda wako. Tumefurahi sana nigukorokia randiria na ithuĩ na kuga ate makara matiendagia we nĩwe ũkoragwo ũkĩmendia, na towe tu hana andũ angĩ ndĩrona makoragwo makĩendio na mwena ũrĩa ũngĩ mũkĩra wa bara, na nĩ ngatho mũno na mwĩroreri wa Nyarĩ ya Mũrang'a ũtoguo ũrakĩigua nĩ twarĩkia kwaranĩra mũndũ wĩtagwo Festus, nĩ mwendia wa makara woma haha itũra rĩa Kabiti, na agĩkorwo agĩtwĩra atĩ makara maya matiendagia, ngumo ĩrĩa ĩkoragwo gũkũ ya either makara nĩ makoragwo makĩendia nĩ ngumo njũru, tondũ nĩ mani tũrakĩona hakĩrĩ na andũ angĩ marakorwo makĩendia makara, na arĩa angĩ nĩ matigĩte makara me mũciĩ nĩ makwenderio nĩ wenzao, na nĩ wega gũkorwo ũkĩmenya atĩ nĩ makara maya matikoragwo makĩendia. Na ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku na gũkorwo ũgĩtũ support na kwĩrora video citũ ciothe, na mũthenya wa ũmũthĩ tuma itũra rĩũĩkaine ta Kabiti tũkoragwo tũkĩrora ngumo ya itũra rĩaku. Reke tũcemanie thĩinĩ wa video-inĩ ĩyo ĩngĩ tũkĩrora ngumo ya itũra rĩu rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo Nyarĩ ya Mũrang'a kuma gũkũ kũndũ kũĩkaine ta Kabiti, gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Marago, gũkũ nĩ kaunti ya Mũrang'a. Niĩ njĩtagwo Nyarĩ ya Mũrang'a, nĩ ngatho.